ବାଳିକା ଯୁବକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଗୋଟିଏ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଦଳୀୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଉଭୟ ଦଳ ଲଢୁଆ ମନୋଭାବର ଦଳ ଏକକୁ ଆର ଧରିବାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କାନା ଯା तले बढ़िया से टाइम ढाल मिल ऊपर दिया भाई बंधु मान विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रखुच्छी तेणु आसंता काली आपण परवर्ती शिवानी चौधरी
ଗୋଲେଇ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ବାଳକ ଦୌଡ଼ 200 ମିଟର ବାଳକ ଦୌଡ଼। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାଳକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦୟାପୂର୍ବକ ଗୋଲେଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଗୋଲେଇ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନଙ୍କର 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ବୟସ ସୀମା 10ରୁ 15 ବର୍ଷ। ବୟସ ସୀମା 10ରୁ 15 ବର୍ଷ। 1 2 দ্বিতীয় রাউন্ডর পরিসমাপ্তি ঘটিছে। বহুত বঢ়িয়া। 3 জনকে রখନ୍ତୁ। 3 জনকে রখନ୍ତୁ। 3 জনকে রখନ୍ତୁ। क्या कैमरा रेकर्डिंग करछे से मना न कैमरा जन बादाम बादाम छोला छोला बादाम Ready? 1 2 hurry up hey ভিতরে নাই করো ভিতরে নাই জায়গা কো বাদ দিও hurry up Go सत्यानंद सर ये आउट है উপস্থিত হয়েছে তাকে আম কমিটি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। দর্শকের অনুরোধ করছি
ଆମର ବାଳିକା 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି।
16-14 16 और 14 सुंदर सर्विस अच्छे बॉल रही बॉल फिर माड़ हम माड़े पावर पिलानी पॉइंट चलीगला परस्पर पांगला को